Okay guys, welcome to Silimuka-Tech. Uyu munsi ngiye kubereka VPN y'abakene ikora kuri simcard zose MTN ndetse na Airtel, ikaguha megabyte z'ubuntu ukoresha kuri social media. Murakaza neza kuri Silimuka-Tech, umuyoboro w'ikoranabuhanga wa mbere mu Rwanda ubagezaho ibijyanye na technology ndetse n'uburyo mushobora kuyibyaza umusaruro. Mbahaye ikaze rero, ni ingenzi gukora subscribe na like kuri video igihe ubona yagufashije. You are welcome. Welcome to Silimuka-Tech again. Uyu munsi rero ino VPN nababwiye ko ari VPN y'abakene. Impamvu rero nababwiye ko ari VPN y'abakene nuko ari VPN ikora kuri simcard zose Airtel na MTN. Tabizi nawe wishimye nkanje kubera ko amafaranga wakoreshaga ugura bando uyu munsi byose bigiye gukemuka. Nta fayiro bisaba, nta bintu byinshi, we icyo bisaba no kuba ufite telefone yawe ndetse ufitemo na simcard. Rero reka mbere kandi kuri Silimuka-Tech murabizi ko tutaya dutinda. Uraza ujye muri Google Play Store yiwawe uyishakishe Google Play Store. Uri muri Google Play Store utegereze bifunguke. Uraza hano handitse search. Ujya hano hejuru bandike search app. Noneho usearching application bita Hatano Plus. Nizere ko mwabibonye neza uburyo byanditse, utaza kubyandika nabi bikanga. Adukoreshe kano ngiyi hano. Uyikirikeho. Hatano Plus. Tegereze n'izindi zize kubera ko ntago ari iyi ngiyi. Hatano Plus tuyishake application yacu dushaka. Twebwe reka dukoreshe iyi ngiyi twa downloadinze. Kadukoreshe iyi ngiyi twa downloadinze. Iyi ngiyi mwayibonye ukuntu isa. Dore ukuntu isa. Nizere ko mwese mwayibonye. Uzuyifungura ino Hatano Plus yacu. Noneho numara kuyifungura gutya bari bukubaze niba ufite Telegram cyangwa niba warinjiye muri Telegram yabo. Mvubwira ko iyo winjiye muri Telegram bigufasha kubona amafayilo ku ma VPN akoresha fayilo. Tubwireho kubera ko nta Telegram tugira, turaza dukanda hano creator. Hano hari utudomo dutatu, noneho haba hasobanuye iki. Ngaha hari utudomo dutatu. Ngaha niho uyisetingira. Nangaha bari izindi setting ugomba kugira gute gukoresha. Hano hari utudomo dutatu rero barakubwira ngo no gucikinga IP address, Telegram group yawo, andi application, ama clear cache, ama dark mode, setting nyinshi cyane. Twebwe rero turaza tujye muri pakumensi yacu. Dusubire inyuma. Right. Nanga rero tugomba noneho uraza urebe ahangaha. Hano uri kubona rero ko bari kutwereka ngo MTN 31, Rwanda MTN 33 ndetse na Rwanda MTN 32. Nizere ko ubiruzi neza. Urabona Rwanda Airtel 3 New, Rwanda Airtel Tigo 3, Rwanda Airtel. Noneho bitewe na simcard upesha uri buze uhitemo simcard yawe ushaka. Twebwe reka tugire hehe duhitemo hano Rwanda Airtel kubera ko turi gukoresha Airtel. Noneho nurangiza uraza kandi hano ukanda hano kuri start. Noneho uri butegereze bitangire kugenda byiconnectinga paka bibaye connected. VPN yacu sasa rero yamaze kuba connected. Ni witegereza neza hano bari bukubwire ko VPN yacu yabaye connected. Rero niba ino video wigejeje hano ukaba ubonye ino VPN ishobora kuzagufasha igihe nta mumega ufite, nyabona kora subscribe kuri Silimuka-Tech ndetse wibuke no gukanda like kuri iyi video igere ku bandi benshi cyane. You are welcome. Tuzongera duhurire mu yindi video itaha, ariko nkubwira ngo ukore subscribe kugira ngo izindi update nk'izi ngizi zizaze nawe